Hopi feliz de mirar mi gente nang realmente me no anticipa isso aqui, pero tem hopi trabalho atrás de cortina, incluindo minha senhora com comissão chiquito e nada, damos bom surprise. E coisa que está impactando mais a hopi me está quanto gente está stabil na vida espiritual, crescendo na vida espiritual tanto na Kosovo como na Aruba. Donde el ministerio nos trabaja desde año 69. Gente es la cosa más importante que tiene la superficie de tierra. Y lo que voy a invertir en gente nunca te voy a perder. Es por parse sí, es por tarde sí. Pero gente es el factor, el terreno que está ese cambio del mundo. Ahora Dios cambia el corazón por medio de fe en Cristo. Na mucha, mi mamá usa una palabra, ella dice, cada cochino tiene su sábado. Entonces, ahora me mira el desarrollo negativo de nuestro tiempo, está así mejor y triste. Pero no tiene manera con una persona amistosa, o tener una iglesia mes, puede hacer cambio drásticamente. Pero he hecho que una persona te sabe, mi no te quiere de Dios. Aunque te sabe, te coi loco você te quiere. He hecho no que men que persona tem uma impossibilidade. No momento aqui é por uma impressão que está tough, está forte dentro do que te pensa. Pero passou até junto com seu amigo não. Agora vai isso, é completamente outro. Então a mim não está give up riba gente. ¿En qué condición con anta? So, tu gente está una posibilidad.